Ayeuna geus 16
Jadi berwaktu
Jambolas Kalimana wis lawas kula kedan irang-irang jambarane wong irang sapa arane irang-irang jambarane wong irang sapa arane.
ayeuna di kandang mubus tias mawarisan Siliwangi Ginanjar kewentan wang sisi tutut wawanena kaukur numpes kajalan kakabun Yes kumaha putra pajajarannya wawangina sumaba sajagat raya kawentan lungguh timpul turasabah kasajaan wiwitan nyucuk kalur cacandra Siliwangi kepanang dekat kapahuan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan kecantikan zaman ada kamu Pakuan Yoga Masur Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kandang mupus tias mawarisan Siliwangi Ginanjar sengit nyampuan kawetan wang sisi tutut tepung keras padun wawanena kaukur numpes kajalan kakabun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini tadi. Hah? Terima kasih buat hari ini. Mantap. Ya, assalamualaikum. Ay, eta kemana?